Good news, Ola. Welkom naar ons gottesdienst. We willen top gemeenschap hebben en ons gewoon moed maken. We willen hier vanavond God aanbidden met leider. We willen een woord hier. We hebben hier een pastor van Brazil. Nou, zo is. En hij wil ons een woord brengen van God. En verder willen we een tijd nemen met hem zingen. Ik vraag me altijd met je op God aanbidden. Hier wat God voor ons heeft. Zo, we willen nu aanvangen. Ik wil je aan op te stonen. En met te maken met je hart, je denken, je ziel. Met veilen. Je jas aanbidden. En met je charpa op God aanbidden. We doen met alles God aanbidden. Wat we schaffen, wat we zeggen, wat we denken. En wat we veilen, terwijl we God aanbidden. So, ich lohne ihn an, uns Töpfen aufnehmen. Da will ich schon leicht singen. Gott es heilig. Nuestro Dios santo es. Nuestro Dios santo es, cielo y tierra adórenle, toda gloria es para Él, ahora y siempre, por siempre, amén. Nuestro Dios santo es, cielo y tierra adórenle, toda gloria es para Él, ahora y siempre, por siempre, amén. Sentado en su trono, principio y final, su nombre es exaltado por la eternidad. El Todopoderoso, quien tiene autoridad, por los siglos de los siglos reinará. Nuestro Dios santo es, cielo y tierra adórenle, toda gloria es para Él, ahora y siempre, por siempre, amén. Nuestro Dios santo es, cielo y tierra adórenle, toda gloria es para Él, ahora y siempre, por siempre, amén. El Shaddai, mi Padre también. Yo sé quién es Él, yo sé quién es Él, Señor de señores, su nombre es Yahweh. Él es Jireh, Él es mi Rey. El Shaddai, mi Padre también. Yo sé quién es Él, yo sé quién es Él, Señor de señores, su nombre es Yahweh. Nuestro Dios santo es, cielo y tierra adórenle, toda gloria es para Él, ahora y siempre, por siempre, amén. Nuestro Dios santo es, cielo y tierra adórenle, toda gloria es para Él, ahora y siempre, por siempre, amén. El Shaddai, mi Padre
Padre también. Yo sé que lo sé, Señor del Señor es su nombre, Yahweh. Él es mi rey, Él es mi rey. El Shaddai, mi Padre también. Yo sé quién es Él, yo sé quién es Él. Señor del Señor es su nombre, Yahweh. Él es mi rey, Él es mi rey. El Shaddai, mi Padre también. Yo sé quién es Él, yo sé quién es Él. Señor del Señor es su nombre, Yahweh. Y en la tierra recibe adoración. En las alturas y en la tierra recibe adoración. Él es mi rey, nadie como Él. Él es mi rey, nadie como Él. Nadie como Él. Él es mi rey. Nadie como Él. El Shaddai, mi Padre también. Yo sé quién es Él. Yo sé quién es Él. Señor del Señor, su nombre es Yahweh. Él es mi rey. Él es mi rey. El Shaddai, mi Padre también. Yo sé quién es Él. Yo sé quién es Él. Señor del Señor, su nombre es Yahweh. Él es mi rey. Él es mi rey. El Shaddai, mi Padre también. Yo sé quién es Él. Yo sé quién es Él. Señor del Señor, su nombre es Yahweh. Su nombre es Yahweh. LSGD, wie wir von uns versorgen, Herr ist uns König, wie uns unterstellen. Herr ist uns Gott, er ist der Nummer über alle Nummers. Amen. Amen. Halleluja. Hij is de allerhöchste Gott. Aber hij demütigt sich auf dem Kreuz. Aber ich will nur denken mit, nuestro Dios santo es, der allerhöchste Gott. Aber hij kommt rauf. Hij kommt rauf auf dem Kreuz. En we told dat God wat onze schuld weer. Waarom moet ik verdanken van onze schuld? Kijk dat we die baas kosten danken zijn. De spraak wat er is. Waarom danken van ons wat hij doet. Du som håller vi såg oss vården bror, du har strid för mig. Vi som i din hård, du vänder och du dras. Pass på blod, nu blir det vår känsla.
Bless the Lord. What means to live alone? Don't shake your eyes, don't shake your eyes. Melodies, very life, oh, don't shake your eyes, don't shake your eyes. Let me humble to the door. Jesus, we come now. Do not meditate. Those through the highest that do join them. Jesus, through our throats, but to parachutes. Valtor on them and holding boy comes for the chance. As the Lord, what peace and living now. Don't shake your eyes, don't shake your eyes. Melodies, very life, oh, don't shake. Don't shake your eyes, don't shake your eyes. Let me humble to the door now. For me, oh, Ding Dong Victor, Ding Dong Victor, Ding Dong Victor. For me, oh, Jesus Victor, Jesus Victor. For me, don't shake your eyes, don't shake your eyes. Let us beat, let life on don't shake your eyes, don't shake your eyes. Let me humble to your hands. Deep down, deep down, deep down, deep down. For me, yes, sweet town, yes, sweet town, yes, sweet town. For me, deep down, deep down, deep down, deep down. For me, yes, sweet town, yes, sweet town, yes, sweet town. For me. Dankeschön, Jesus. Im Blut regt hoog. Halleluja. Halleluja. Dankeschön, Jesus, für dein Blut.
danke dir, Jesus, dass du uns ein Tröster geschenkt hast. Du lässt uns nicht allein. In Johannes Kapitel 14 sagt dort, redet Jesus zu seinen Jüngern. Sagt, en ik word in voeder vrij, en dit is kijk wanneer hij redt van dat hij wordt verloten. Hij wordt weggekomen van hen, hij wordt sterven en afdoen, en hij wordt verloten. Hij zegt, wanneer ik go, waar ik in voeder vrouw, en hij wordt je een andere trooster geven, die eeuwig bij je blijft. Die eeuwig bij je blijven wordt. Doordat de Jezus, die waarheid is. In de wereld niet kriegen kon, wilst die den niet zitten en ook niet chant. Aber je chant dat hij woont aan je en hij wordt met je samen op einmal. Een andere version redt van Amos, die wordt aan alle waarheden aanleidt. Het redt hier van de Heer Jezus, van den Tröster. Hij leidt ons aan de waarheid aan. Hij leert ons. Wat hij blijft bij je en wordt aan je zijn. Dat verspreekt Jezus. Laut een apostelgeschichte zei wie, wo de Heer Jezus chant en de Jünger tof en de Zeug vangt aan met 4. De nächste tijd waar we zingen, we loden den Heer Jezus aan. Vielleicht vraag je, waarom willen we den aanloden? Die woont ja aan ons. Nou, dat is waar. Hij is aan ons. We loden hem niet aan te ons naam komen. We loden aan dat hij van ons uitkomt. We loden aan dat hij schaft tegen ons. Hij wordt zich niet bematten. Hij wordt zich niet uitschuiven. Op die natschuiven. Maar du hast den Herrn Jezus aan die. Lood hem uit. Zo we het nächste Lied zingen. Herr Jezus, du bist welkom hier. Het betekent niet dat hij daar irgendwo rumschwammt en wacht, wat hij hier zich zaten kan. Dat hij niet hier is. Hij is aan die en aan mij. Wij willen ons denken, anderen denken dat hij van ons uitkomen wordt. Gaan we het nächste Lied zingen. Dat we hem aanloden te schaffen. Ons aangeven. Dat hij schaffen kan tegen ons. Kosmisch en vergleed, wat ik handelijken daar, dus als mij weer, als onze leven je hoop neemt. Die jij woord had. Ik smaak den zaal van de zuidste van lui. Wordt mijn hart vriezaat en mijn schemen wegnaam. Die jij woord had. We hebben nog eenmaal zingen, dat is niks aan vergelijk als die jij woord. Dus mich am vergleich, wat ik handelijken daar, nicht als mij weer, was onze leven je hoop neemt. Die jij woord had. Ik smaak den zaal
Dat zeegste van leid, wordt mijn hart vriezen, en mijn schemen waait naar. Stine je wordt oh hey, ja, yes, du bist welkom hier. Eva schwammers hier, en dat is stil. Dine heiligheid, es wordt ons woord verlangt. Tot dine een woord, ons Eva tot dine een woord. Laten we zingen. Just nation fleglet, wat ik handel de chas mij alweer, de zon te leven en hoofdneer. Een woord als my inside, don't say to fall light, but me what is out, and me shame and white. Wat kan ons die jij wordt door het hart van? Halleluja, yes, du bist wahr. Hey, yes, du bist welkom. Ik was maar was hier, en dat is het schot. Die de heiligheid is voor ons voorstelt. Tot iedereen moet ons eeuwig yes, du was welkom hier. Die was maar ons hier, en dat is het spel. Die de heiligheid is voor ons voorstelt. Tot iedereen moet ons eeuwig shine and harness their void. Even in my their shine, Dina shine and harness their void. Even in my their shine, Dina shine and harness their void. Behind my their child, be shining and hiding their share their hearts. Ich war schwarz hier und das ist still. Die der Heiligkeit
steht das Wort ans Wort. Dort dienen Jemur und sie warten. Ja, Jesus, übers Warum, über Schwarm uns hier ändern ist. Die der Heilig steht das Wort ans Wort. Dort dienen und sie du was warum über Schwarm sie ändert ist. Die der Heilig jedes von uns Worte dort dienen und sie warten. Du bist welkom hier, Heer Jesus. Du bist welkom hier. Gib mir Hand auf Ik loop die daar met te komen. Gib die Hand. Gib die Hand om Heer Jesus. Om Gott in die Hemel. Kom nu dan. Ik wil die veranderen. Jo, dat brandt nog maar. Maar dat loont zich. Wenn du rein warst, wenn du frei warst, das lohnt sich. Das lohnt sich, die Hand zu geben. Komm an uns mal. Leg het op die. Ik voel er wel die bij hem haben. Kom. Hij zegt kom. Hij brengt dus alles van die. Dat is alles wat hij brengt. En waar je het wordt. En aan je het wordt. In mij. Der Schade, die Scheine in Heiligkeit erfreuen. Wie meinen Meier, der Schade, die Scheine in Heiligkeit erfreuen. Wie meinen Meier, von die gut erkennen. Dine Scheinheit en Heiligkeit erfreuen. Dankeschön, Herr Jesus.
Jesús, puro y santo eres tú, Jesús. Resucitado y exaltado, Jesús, tu nombre a mis labios sabe a miel, tu espíritu es agua a mis pies. Tu palabra es lámpara a mis pies. Jesús, te amo, te amo. Yes, hold fast to Das ist wunderbar, Die Moses Hornet auf mir tot, die Jesus Mutter für mich den Buddhas Gott lebt für mir voll. Jesus, I glory thee, I glory thee, 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 I glory thee, Jesus, I glory thee, I glory thee, I glory thee, Jesus, I glory thee, I glory thee, I glory thee, Jesus, te amo, te amo, te amo. Oh Jesús, te amo, te amo, te amo. Oh Jesús, te amo, te amo, te amo. Más que todo, te amamos. Tu nombre a mis labios sabe a miel, tu espíritu santo. Oh, tu palabra es lámpara a mis pies. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Te amo. Jesús, te amo. Te amo. Jesús, te amo. Te amo. Te amo. Jesús, te amo. Te amo. Te amo. Jesús, te amo, te amo, te amo, más que todo, te
Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir lieben dich von ganzen Worten. Und von dir schenkt die unsere Worte für dich. Wir wollen uns danken, like Zion zu dir. Wir wollen dir alles geben, was wir sind. Wir wollen uns Wort immer schillen lassen. Jesus, we practice a day that light. Dan moet je dat denken aan die vrouw wat dat dieren parfum op Jezus zien feiten op jij te doen. En dat met er op afstreden. Dat zegt ze dan neem Maria een punt zij dieren reinen naar de uit. En jou Jezus de even de feit. En draait aan de feit met er op. En dat ganze huis reikt door uit. Jij moet Gottes wil zijn. Van jou geen over, dan zeg ik weer een welke dat ik jou. Als ik me je boot aan, dan wil ik wel een parfum. Ik me een parfum wil. En ik dacht, voor een paar jaar terug, als hij me hier op de stage en zij dir een parfum gegeven. En ik dacht van jou wil ik dat paste. Ik wil zo schijnlijk als ik avonds van. En ik spreid me aan. Wir alle haben Sachen in uns Leben, die wir sehr gleichen, wo wir uns Wort angewonnen haben. Wo uns wichtig sind in uns Wort. Unsere Familie zum Beispiel. Wenn ich an meine Früh und die Kinder denke. Und als du eine Leib, dann wärmt das Wort ab. Krieg so in dieser Leib, weil wir von dir ein Opfer geben. Ein Opfer, wo wir kennen, dort geben. So ist diese Früh. Dat dieren uitgeverheid van een ganse jaar, wat ze het geschafft hat, als aangeven voor Jezus. Zo gaf ze dat af. Zo wil we van jou afgeven, we willen geven van jou. We willen God, een gever God, en een vrouwengever zijn, zoals dat ook Korinthe zei. Jezus, we zijn dat wat u ons geschonken hebt. We danken die wat u ons gezegd hebt, de families. We danken die voor de aard wat we dragen aan kunt, die wat dragen aan kunt. We bidden ook al voor de nächste aard. En we danken die ook voor het wunderbare loon wat je ons gegeven hebt. We willen die loven prijzen. We willen nu dankzij zijn voor het opfer, voor het tiendel wat we kunnen brengen. Dat we dat kunnen met deze lijf geven. Voor deze vrede tijd. Voor ze alles aan je brengen. Ik die u toe en zei van Jezus, dankzij. Voor jou, Jezus, voor wat u van jou danken, dankzij zei kost. Want dat zo denk wat u van jou dankzij zei kost. En vang ons dankzij te zijn voor dat ene ding. Vang ons dankzij te zijn. We alle hebben duizenden gronden dankzij te zijn. We hebben deze stad, we hebben een stad waar dat schijnrijkt, nur dankzij zijn. Wo dat hier schijnrijkt, nur dankzij zijn. Ik wil vragen dat we alle afstonden. We hebben alle afstonden. En we hebben ontvangen dankzij te zijn. We hebben deze stof met dankzij zijn volmerken. Vang du waar u bent. Du waar u nu krijgt best. We hebben alle tegelijk ontvangen dankzij te zijn. Voor dat wat u best, voor wat die woord van jou even schillen heeft. Alle tegelijk, we hebben dankzij zijn. Dankzij Jezus voor deze avond. Ik dank die Jezus dat we kunnen toekomen. Ik dank die voor de vrijheid wat we kunnen gaan. Ik dank die voor die heilige Jezus wat je uitgevoerd is. En dat we kunnen in deze heilige Jezus de volle vrijheid hebben. Dat we kunnen het lijf schelen laten. Ik dank die voor de families wat je ons gegeven is. Ik dank die voor de aard wat we aan kunnen aanbrengen. Ik dank die voor de aard wat we aan kunnen aanplanten. We danken die voor de regen wat u geschenkt hebt. We danken die voor de zonneschijn wat u geschenkt hebt. Om dat we aard te kunnen. En we loven prijzen die. We willen einfach ons woord eeuwig schelen laten voor jou. Eeuwig schelen laten. Met dankbaarheid. Met dankbaarheid. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja. Mocht u je lof en je prijs. Mocht u je lof en je prijs worden. Halleluja. We hebben een applaus geven voor Jezus en dankzij. Hij is zo vier. Jezus is kennig wat kennis. Jezus is kennig wat kennis. En in deze dankbaarheid moet ik die mijn vriend u aan. Kost u geven. Kost u een opfer en een tiendel geven voor Jezus. Hier in deze kost, we zijn ook hoe er is.
En wie zingen lied? Jesus, ik love thee. Ik love thee. Jesus, ik love thee. Ik love thee. Jesus, ik love thee. Ik love thee. Ik love thee. Jesus, ik love thee. Ik love thee. Ik love thee. Jesus, I love thee, I love thee, I love thee. Jesús te amo, Jesús te amo, te amo, te amo. Jesús te amo, te amo, te amo. Oh Jesús te amo, te amo, te amo. Oh Jesús te amo, te amo, te amo. Jesús te amo, te amo, te amo. Más que todo. Tu nombre a mis labios sabe a miel, tu espíritu es agua a mi ser, tu palabra es lámpara a mis pies. Jesús te amo. Te amo, Jesús te amo, te amo, Jesús te amo, te amo, Jesús te amo, te amo, te amo, Jesús te amo, te amo, te amo. Jesús te amo, te amo, te amo, más que todo. Zuidjenja, liet jij je alle naar verder komen. Kan inte dolza. Zij je op de vloer door zaten. Zuidjenja. Ik vrees me zo dat we van jou kunnen nog oen toe het gaan. Dat je ook? Ja. En denk je nog wat van Feestzondag? Wat weer Feestzondag? Dan wie kent. Zo. En we denken dat. En wer deed alle in de stoelbanen spelen hoe dat hakt weer met de soep. En we denken dat. Dat weer waardig interessant. Dat game dat te spelen. En ik ben dankbaar dat ik dat kon duinen. Dat denk me zeer schijn. En denk me dat is de Bibel leert. En voel ik me dat ik een jonge oudleier worden weer. Dat ging ja spelen. En ik vrees me zo zeer dat ik dat kon leren. Dat hij ze leicht afvuiten. Wat dat meint door met de soep te spelen. Ze staat van de geschicht van de Bibel. Dat we spelen. En dan moesten ze er met een staartje uit jouwen. En dan door op wijd. En dan weer een leven, een boer. En dan kwamen we dan willen de soep triepen. En die verstonden dat zeer. Want ook een persoon die wordt alles leggen uit een vlucht voor den leven. Dat weer wens. Ook even krijgt het spoes. Dat we door een game, ja. Maar mijn vriend dat zei, dat die zo gehoorzaam zijn en zo facts alles op te duiden, waar je door kunnen spelen. Mij denk dat zeer schijn met je. Ja, ik wil je dan nu nog
sehen, weil wir noch beten. Himmlischer Vater, ich sei dir wirklich Dank für all diese Kinder, Herr, dass sie von so klein an können lernen, was dein Wort uns das lehrt, dass du bist treu und gerecht und dass sie abfoten, wer du bist, von klein an. Dankeschön, Herr Jesus, und ich bete wirklich am Weisheit und Verständnis, verweg zu gehen, dass sie wieder und wieder gehen, Stopp für Stopp. Es ist dann, wenn da noch mal Fehler kommen, aber wenn wir abchecken, du helpst uns immer weiter ab. Du kickst nicht nur die Fehler, du sagst, wir können kommen, so wie wir sind. Du nimmst uns an. Da sei ich dir dankbar. Und ich bete, Herr, über diese Kinder. Ja, und Weisheit und Verständnis und gehorsame Worte, wo immer sie gehen, dass die Älteren das antworten, von jung an, weil sie hartje, auf den Helden, die es auch zu lehren, das können sie von klein an auch lehren. Dankeschön, Herr Jesus, dass wir die Gelegenheit haben, die Kinder dort zu lehren. Und ich bitte auch für die Lehrer, geef die Geduld und Mut und Kraft, ab die Kinder verweg, mit den Kindern zu schauen. Amen. Blijf de afzenderschild, hij wonen. En nu wordt dat zo ongeschild zijn. Broken from my shame. Sunday morning rose up from the grave. Take a look at those scars on his hands and feet. He saved our souls for eternity. Worthy is the Lamb, glory to the King. Oh, let all the saints and the angels sing. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. With wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. So, wir haben wunderbare Kinder hier. Und es ist so schön, dass wir fähig sein können. Wir haben einen Kindertag, wo wir, ich weiß nicht, wie viele Kinder haben, aber wo wir als Eltern können hier so einen schönen Tag für die Kinder merken. Es ist immer wieder Sinn sehen, zu sein, dass Gott uns mit so vielen Kindern beschenkt hat. So, wir wollen nun wieder eine Anbetungszeit haben. Wenn wir wollen meistens ein Zeugnis hier von Albert in eine Gebetszeit haben für die Kolonie und besonders auch für uns Land Bolivien. Wir wissen, morgen sind Elecciones, morgen sind Waravole und wir sind auch in der letzten Zeit dort in der Kolonie, du sind sehr viele Kolonien erregt, wo ganz neue Kolonien sind, wo noch niemals ein Missionar hier vorher ist, ein anderer Missionar. Und in den letzten Wochen haben diese Kolonien Jas gekriegt. Von Albert und Anna und von Johann und Maria Niederp. Das ist einfach wunderbar, was Gott getan hat. Ein Mann hat Albert gesagt, ich habe jahrelang nach diesem Moment gewartet, dass ich mal Jesus annehmen kann. Und wir haben Glauben. Und wir glauben. Wir haben einen Glauben an Gott. Ein Glauben an Gott, was Wunder tut. En we willen nu taub zingen, ik geloof. En ik wil vragen, wanneer we deze week zingen, dat we zeggen, ik geloof. Dat we dat zo meinen. Dat we zo meinen, dat wanneer we zingen, ik geloof, dat we werkelijk zeggen, dat we geloven, dat de halen der worden schaderen. Amen. Wanneer we worden geloven, wanneer we worden beden, wanneer we worden opstaan. En zo, dit leidt, kan ons van jou in de boodschap en in het zeugnis en deze gebedstijd neerbrengen. Ik wil vragen dat we einfach ons hart uitscheren, dat we dit leidt, ik geloof, dat we einfach aus dem Gebet merken van zeggen, ja, wir glauben nicht, ich glaube nicht allein, sondern wie taub können sagen, ich glaube, wir glauben. Amen? Amen. So, wir werden abstehen und wir werden einfach uns hart uitscheren für das Leid. Ich glaube. Halleluja. Ik geloof aan het blauw van Jezus, wat mij maakt
grenst als Schnee, ich glaub an die Kraft von sein Wort. Wat merkt je brekne heil, ich glaub dort die Flug von Sinn als je breken, aus der Stein wird wach geraucht. Ich glaub, oh ich glaub. Wir bejagen mich fertig hart, ich stu ab mit Hilfe drin, doch ich wollt deine Scheinheit sein, und ich steh, wo ich mich find, und dort, wo ich hango, und dort, wo ich go, oh ich wollt deine Scheinheit sein, und ich steh, wo ich mich find. Ich glaub, dat die Wein worden vallen, wann wir fallen auf unsere Knie. Ich glaub, dat die Lohn worden gehen und die Blinge worden sein. Ich glaub, dat die Toten von Haus schadern, wann die Tag anfangen zu singen. Sing mal mit ab. Ich glaub, oh ich glaub, wir bejagen mich fertig hart. Stu ab mit Hilfe drin, dort ich vor deine Scheinheit sein, und ich steh, wo ich mich find, und dort, wo ich handle, und dort, von wo ich komm, ich vor deine Scheinheit sein, und ich steh, wo ich mich find. Und singe zu die Nacht und singe zu die Seins, zu alle Generationen. Und check, wat haft die Haar gedaan, und sing dat zu die Dichter, und hat längst gekommen. Und singe zu die Völker, check, wat haft die Haar gedaan, und sing dat zu die Nacht. Singen zu die Seins, zu alle Generationen. Und check, wat haft die Haar gedaan, und singen zu die Dichter, dort Licht gekommen. Und singen zu die Völker, check, wat haft die Haar gedaan. Und check, wat haft die Haar gedaan. Bejagen mich fertig hart, ich stu ab mit Taufe trüb, ich wollt deine Scheinheit sein, und ich steh, wo ich mich find, und dort, wo ich heimkomm, und dort, von wo ich komm, ich wollt deine Scheinheit sein, und ich steh, wo ich mich find. Wir bejagen mich fertig hart, ich stu ab mit Taufe trüb, ich wollt deine Scheinheit sein, und ich steh, wo ich mich find, und dort, wo ich heimkomm, und dort, von wo ich komm, ich wollt deine Scheinheit sein, und ich steh, wo ich mich find. Ich wollt deine Scheinheit sein, und ich steh, wo ich mich find. Halleluja. Halleluja. Kan je het hand zetten? Halleluja. So, good moving, oder? So, ja, ik wil een beetje een zorgnis met delen, verder wie die wedstrijd hebben voor de kolonie en voor het land. So, wer wie hier aan omvang, als wie dit jaar, nog 4 jaar te aanmerken delen en op nieuwjaar. Wer wie hier alle? So, sehr viel von jullie wat hier weer, ne? En du hebben we gebedstijd voor Bolivien en voor de kolonieën en voor de church en alles. En dat ze zeggen, wanneer we gebeden hebben, wat ook vielleicht, dat ze doen als de kaart er lang is. Maar dat moment waar we beden doen en geloven doen, dan passeren de dingen. So we kunnen een kaartje beden hebben en wanneer we geloven doen,
dann passiert da was. Und ich will ein bisschen die Geschichte vertellen. Ich will nicht alles vertellen, aber von ein paar Kolonien, franse Kolonien, zoals Edward zei, dat, wo wir sind gewesen. Ja, wir führen Kreuz so mit Johann und Maria Niedarp und Anna und ich, wir führen dort bei San Rafael, also dort hier in San Jose. Und für wir durch Frieda und eine Kolonie nehmen, in eine Kolonie, wo wir niemals was werden, weit en strak. En dan kunnen we dat Johan niet daar met weer, wenn het van TV door we nemen. En we komen door een kolonie aan, trafen door eerstens een jong abagas. Eerstens wil hij om mensen afgeven, wenn es weer mensen verbiestert door in den Boschbanen. En trafen door een jong omvang, verder wie een kolonie nemen, komen duiden. En dan reden we meteen, vroeger is hier de kolonie weer zo, als de jongens abgegossen werden. En dan zei hij ja, die werden. En dan, vroeger hebben ze een plotische Bibel gehad, nou hij had niet. En dan zei hij, je wilt, ja. Gaven we hem een, en dan, voor we dan weer in een kolonie nemen, trafen we dan een groep jongens. En dan wie we, ja, reden met die, en ja, die werden zo moedig. En dan vroegen ze nog meer jongens weer, ja. En dan kropen ze am kabinet aan op, dan wie we waren weer in een kolonie nemen. Toen nog meer Jugendliche te treffen en dan, wenn het al zo weit auf wird, dann einmal hast du alle evangelisieren. En dan werd ik, ja, wir waren und Eva en evangelisieren dadurch. Erstens lieber in Betjan en zo, komen we uns evangelisieren. En een jong, den wir dann, was die anderen Jungs alle denken, früher haben wir es juist ondernemen, nur dat wir das Evangelium erklärt hat, ja, hij sagt ja. En dan dat er juist aan. Krijg je op de stelle. En dan, wie den oven toe en daar wir ook door veel Bibelen teilen. En weet je, daar hadden we ook weer Bibelen. Daar hadden we een plotische Bibelen. Hier, deze kolonie hier aan, zijn we aan de hand alle plotische Bibelen, er wens veel. Maar daar wieder auf de hand gewoon. En ja, gaan we daar, führen wir dann rüt. Blijven we bitte danach, dann führen wir nächsten Tag, sind uns morgens San Ignacio de Velasco. En dan, da wir den zullen ook nog mijn kolonie wieder nennen, seht ihr, aber Mapa, Johann Niederabteil. En dan sind das morgens tätig, wie wir war ich durchhören, wir irgendein nennen. En dan, ja, kommen wir da in eine Kolonie an, trafen wir Jungs abgegossen. En de jongens zijn weer ook voetsmotig. Eerstens wordt die vrouw die als hier maar weer aan je was is, wat een bezag had, no, de weer niet helemaal. En voor die weer kans wat veranderd. En door weer op een jong, die wisten best wat we wilden, wens die weer van 44 van San Jose doorheen trokken. En die wisten best wat we wilden. En wie weer met de jongens te helpen, dan op eenmaal dan vroeger de jongens, als we niet wilden naar een maan varen, een maan wat uitgesloten werd. Weinig. Als ze ons afnemen willen, ja, en dan zeiden ze, ze willen alle met varen, willen we doorgaan varen. Nou, die alle kwam net aan op, wie waar ik doorgaan. En dan, wie we doen maar met de top op den hof, de lied weer uitgesloten, zo van de maan. En dan vroeg ik de maan, waarom zijn je die maan uitgesloten? Dan sagt er, wenn zij hand bezit kolonie arbeid en hij voor bezit schaffen, hij moest geld verdienen. En dan hebben ze hem uitgesloten. Zo hij weer ook van Ernst Asford doorgetrokken. Dan die lang van we te evangeliseren, weet je wat? Geen jong weer door andere spraak valt. Alle jongens hokken harten, zoals ik dat doe, hokken harten. En dan, dat is het lied weer ook, het lied weer erbij. En dan hebben we dan verder, en dan vroeg ik de jongens, wer wil nu nog thuis aannemen? Als die 19 radar. China, alle stellen. China laag toe, China rood, alle stellen. En dan zegt hij op eenmaal den man. Die wird so ongeholt, die ging dat zei daar. Dan zegt de man op eenmaal, hij wil. Oké. Ja, die ging doorgaan. Die ging eerst uit dat beden, dat je beet, boe Eva.
En zegt de jongens, wie hier niet juist om je noemen heeft, ik kon ook krijgen zo thuismerken meneer. Wanneer du dat was. En dan ben ik met de mond op. En de mond, dat wordt de vader, de schade zo. Het ging schoon, ja? En dat wordt de vader, de werkelijk, de mensen wordt onderscheid. En die bekeert zich toen, enorm juist aan. En dan hebben we met de mond fighting. En dan ging de vrouw aan. En dan word je me wat vertalen. Dat ene tijd zou ik dat niet zeggen. Maar ik denk toen de vrouw had hij eerstens ook, ja, als zij ook weer uit van juist aannemen. En dan dit is het reinvoets, ja. Dat ben ik niet gewoon. En weet je wat de vrouw deed? Dat nu meer was dat. Ze stond pulde zich nu meer on haar vingernagel. Dat eigenlijk zo aan niemand in zijn leven wat hij deed. En hij check die dan een beetje door en hij wieder beziet er. En dan zegt hij, hij had niet dat ik slager door zegt hij, dat hij haar vingernagel wiek aufgepult, oder wat zou ik dat zeggen? Aufgeklebt. En dat wie de vrouw honden zijn, die weer vol aanzien daar. Die had alle honden. Dat is nu maar even zo besteed met de hand en pulde aan. En vroeger ook, ja, serieus nemen wil, ja. Dus ik dat zeggen, dan had ik de mensen vergeten dat hij nog wil, want dacht ik was aan de vingers. En dan ben ik toen nog met de vrouw op. En de vrouw, ja, ben je ook goed met. Ze had ook, ze had zich voor dat entscheid. En dan krijgt ook juist aan. En dan de andere jongens, die gingen dan een beetje weer waar. En die lieden weer aan bij. En dan vroeg ik de man, hast u mal eier dat dat geluid? En dan weet ik nieuwsgierig. Dan zegt hij, ja, hij heeft mal eier dat geluid. Zegt hij is van een kolonie naar andere en maar weggetrokken. Dus du weet in Amazonas ben of du heen kan. En zegt hij is de laatste tijd aangeworden, wat hij niemals pardon dat. Dan vroeg ik de man, wat je me daar zo wil over de man. Dan vroeg ik de man, ja, krijg dat als helemaal aan, ja, omdat je dacht had. En dan zei hij voets ja. En dan zei ik dat hij heeft jaren geleefd dat hij alles daar zijn raad had. Dat hij alles daar zijn raad had weer. En zegt dat hij zich jaren afwezig om dat vastgehouden. Van een ene kolonie naar een andere kolonie trokken. En eenmaal dat vastgehouden dat hij alles daar zijn raad had weer. En dan vertelt hij, kijk wat hij
ja, wat hij daar geraakt hebben in zijn leven. En dat heeft hij bloos geloofd, bloos hem, dat hij weer een dag kan geraakt worden, daar zijn je kolonieën daar in Eldestad. En hij zei te mij, vele mensen zijn toch even tranquilo. Vele mensen zijn even wat geloten. Die wonen aan je kolonie. En die leven door in de kolonie. Die zijn toch opgewassen, die wonen door. En je denkt je zo, ik heb mijn arbeid gedaan en ik heb in de kolonie gewoond. En een dag. Wanneer het irgendwas niet wordt uitgerekend, omdat ik kon geraakt worden, dan is het niet meer mijn schuld. Dan is het een elders zijn schuld. En weet je wat, die mensen zijn tranquilo. En krijgt zo tranquilo gaan we even verloren. Dat ze zo slaan wat aan door het leven deed. En er zijn zoveel mensen die leid hebben, zich te bekeren, maar ze zijn ganz tranquilo. Plus, wenn ze dat niet zijn kennen, dat ze juist brokken. Ik geloof, zij hebben een paar gedaan. En wanneer dat niet wat daar schaffen, daar arbeiden, en wat de elders daar, wat in trouble zijn, om die recht staan. Niet zo. En dat is wat hij zegt. Hij zegt, hij heeft vele jaren dat geloofd. En in elders staan. En de laatste week, per tijd, waar we doorheen komen weer, dan zegt hij had krijgt dat je daar, wo kan hij nog moet leven met juist omgaan. Zegt hij had de laatste tijd veel over hemel gedreamd. En wil het een dag weer in hemel zijn. En hij heeft gedacht, wo kan hij doorkomen? En wanneer we dat evangelium daar erklären, en zegt hij, nu kan hij dat verstaan. En zo weet je wat, ik merk je allemaal waar hij moet. Ik weet dat allemaal waar hij die dan het beden. Dat is wichtig. Hoe ik zeer dankbaar voor zie dat die beden doen, hier bij ons op kleingroepen. En ik vraag me dat we als church, dat die krijgt zo wie part ons zijn, als wat we daar gaan voor doen in de kolonie. So die zijn krijgt zo wie ons. Die mensen willen zich niet bekeerd hebben, want je niet voor die bed hebben. So een mens bekeert zich niet bloos van evangeliseren. Een mens bekeert zich, want je bed wordt en dan je evangeliseerd wordt. Dat er steeds eruit gemerkt wordt in je bed. En zo dat zal je verstaan, ik zie zeer dankbaar dat die dat even doen. Die doen een grotere pot aan, dat mensen zich bekeren doen, als wat ik doe, of ergens een ander. Dat is best wenn ze beden doen. En dan gaan we ons momenten moeten nemen, ik merk die moed vielleicht thuis, waar we, ik merk even, die naar je moed, thuis moet doorzaten, en moet je wat denken, wat dan, wanneer de mensen niet Jezus hebben, dan zijn ze eeuwig verloren einfach. En krijg een dun van goede mens dat is. So, wat we nu willen doen einfach, krijg ze wat we een jaar hadden. In je bedstijd, waar we aanstonden doen. En dat kaart het je bed, waar we nu beden worden. Zoals eerder terug zei van de luid, we worden geloven en dan worden nog meer dingen passeren. We worden dat kaart het je bed beden en geloven en dan worden nog meer dingen passeren. So dat jaar werden we meer kolonieën rijden. En de nächste Monate, wat we daar af zijn. En toen zijn nog meer zeugnissen, wat we daar erlebt hebben. Maar we worden nu even niet te eng merken en nu even beden. En ik merk de moed even af te staan. We hebben van 3 tot 5 minuten staan. En ons moet even opmerken, vielleicht 3 tot 5 minuten. En even aanstaan en beden. Weet je, wanneer we mij niet houden predigen in de kolonie, ik weet niet hoe ik moet zijn. Of ik weet dat ik moet verloren zijn. En ik weet dat wanneer een mens mij niet houdt aangeboden, ik kan krijg door Jezus aannemen, dan hoor ik dat nog niet doen. En zo, ik merk even moed. We hebben nog een moment gehad te beden even. Ons moet opmerken. Paulus zei in Roma 10 vers 17, de geloven komt door de predik en de predik door de boekatis. We kunnen geloven aankomen in de kolonie, ze wie, en bruid, en bos, en de wiesten, hoe helemaal is dan. Dat is waar we prediken doen, en dat er hier doen, en dat er het geloven doen. Zo veel van die mensen, die kunnen niet geloven. Die kunnen niet geloven. En du hast einfach de religion en alle handen zin, dat steelt dat geloven van de mensen. En ik wil wel einfach plus een moment hebben, waar we voor dat beden doen. En dan gaan Bibelvers in Jeremia 24 vers 7, wat zeggen dat? Ik wil een verstandnis dafür geven, dat ik de Heer zie.
Ze worden mijn volk zijn en ik wil God zijn. En ze worden zich met ganze hart om mij keren. Zo, wanneer we deze Bibelvers even lezen doen voor de kolonie, dan werden we zo. Ik wil de kolonie verständnis toe vergeven, dat ik de Heer zie. Zij worden mijn volk zijn en ik wil God zijn. En zij worden zich met ganze hart naar mij komen. En zo merk ik, nu krijg ik die moed. Heel die je stem op en bid voor de kolonie. Dat einfach dat mensen, dat die worden deze verständnis krijgen, dat die worden naar God komen. En dat God die kan naar aantreden. En dat einfach dat die kunnen omvangen, dat te zijn in het leven, wie Jezus werkelijk is. En dat niet is een geest van stillerie, dat die niet geloven kunnen. Dat die gebruiken is. Zo, we hebben een moment gaan we einfach beten doen. Ik wil het 3 talen en we hebben onze stem afheben. 1, 2, 3. Jezus, we danken dir einfach, dat du de Janja bist, wat raden deed. We danken dir, Jezus, dat du de Herr bist, over alle kolonieën in Bolivien. We danken dir, Jezus, dat du de Radar bist. En dat du de Janja bist, wat de mensen hopen deed. Dat du de Janja bist, wat mensen zinden vergeven deed. En Jezus, ik noem beten einfach alle, dat alle religionen, alle zin, dat de gebruiken is in Jezus Christus noemen. En dat einfach dat die lijf, dat die geloven in de kolonie aankomen kan. En ze weten bruid in de kolonie einfach. Ze weten barsch, ze weten einfach dat jij. Dat de kennen de Bibel lezen, de Bibel verstaan einfach. Ik bid dat Jezus dat geloven aankomen kan. En du sagst in Römer 10 vers 17. De geloven kan tegen de predigt en de predigt tegen het boek Gottes. En ik bid dat dat geloven aankomt. Geloven aankomt in alle kolonieën einfach. Wo alles touw is, wo alles diest is. En Jezus Christus in noemen einfach. Dat geloven aankomt, dat mensen kunnen ontvangen geraad te worden. Dat mensen ontvangen die ondernemen als er een raad aan. En dat u einfach in de levens aankomt. En dat u einfach levende vijanden wordt, Jezus. En we danken die Jezus op de alle kolonieën. Voor die dat zij wat die ongenomen hebben. Weet we einfach velden in met een hedenjes. Velden in met die woord. En halfarm en leidarm, hand in hand met die touw. En dat ik kon die gemeenschap met die touw hebben. Dat de woorden kon en die noemen Jezus einfach. Weet einfach dat de macht van vriend gebruiken is en alle kolonieën einfach. En Jezus Christus in noemen. Dat die vrede kan over het land heersen. We bidden dat de regen en de zonneschijn komt te de rechte tijd zijn. En dat we kunnen einfach herleven van dit land, van die genood hoe dat genomen wordt. Dat we kunnen zijn dat de genood dit land kan einfach uitnemen. En dat we kunnen einfach als Kinder wat spreken. Dat hier kan verandering passeren. En we danken je voor jede verandering wat er passiert is. En we loven en prijzen die naam Jezus. We zeggen, du bist ons kennig, du bist Bolivia kennig. We willen einfach zeggen, dankschön, 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 Herr Jezus. Voor het bloed om kruis op Golgotha. Dankschön voor de zeilen wat Jezus nu in je hart hat, voor de persoon wat Jezus had. We zegenen deze persoon. We zegenen deze persoon. We zeggen, all dat ook. In naam Jezus Christus. Amen. En amen. En amen. Halleluja. 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 Dankschön, Jesus. Dankschön, Jesus. Amen. Amen. Kenner in Tanzate. Amen. Halleluja. Dankschön, Albert, für dein Zeugnis. Wir wollen ein Wort hören. Wir haben einen ganz besonderen Redner, der von der auch hier mit uns ist, Pastor Arno Hendricks. Kannst du abkommen? Ik moet mes krijg een beetje hielen. Wanneer ik Arno Hendricks hier opkrijg, doe.
wenn es für 2,5 Jahre, wir hier im September hier. Ich weiß nicht, was ihr weiter wollt dann im September für 2,5 Jahre wir. Und wir kriegen den Weg, den Freitag, Vermiddag, als de Doktor ons al 103 zei, 3 nog recht gegeven über onze Doktor, über onze Flora. En den Freitag brück onze Welt taub, da wir Bildschule, da wir das erste Mal, dass ich nicht zur Bildschule fuhr, ich kann einfach nicht. En ik weet wat we zondag hier verzetten deden en wo je ons bij hier leren deden als kerk en wo je wat voor ons beden deden en ik veel dus dat bed een himmlisches gebed weer wat alles veranderd heeft. Wo je visionen horen over de gezondheid van onze dochter en wat die Sachen passiert sind. En wanneer ik dan Arno zei dat hij waar hier is, dan kon ik God plus dankzij zijn. Wo uns den Sonntag oder den Freitag sind und Sonntag so hoffnungslos wir in Sach und wovon der wir Hoffnung können haben und dass wir von der können sein, dass Jesus erst gewähnt gestern von der und Maria und er ist immer derselbe und er wird immer gewähnt. So, wir sehen in dein Leben, Arno, wenn wir unsere Hänge streichen, Dankeschön sei Jesus für Arno, für sein Leben, für den Sehen, was er hier all für ihr Leben gewesen ist. Wir sehen seine Frau Silvia, wenn sie thuis ist in Brasil. Wir sehen die Kinder, die Grootkinder. Und wir beten nu einfach, dass dit Wort, was er reden wird, kann direkt nach unser Hart kommen und uns Veränderung bringen. Und dass ihn Herr Jesus schälen kann. Dankeschön, Jesus. In die Namen. Amen. Dankeschön, Edward. Der Friede Gottes ist mit uns allen taub. Amen. Het is een geschenk. Ik wil graag damit anfangen van het woord met te delen. En dem door hier taub werden en aanbeden deden. En dat vanuit zijn we de wonder wat en dat tot je beetje geworden is. En ik wil met je oder ik ga daarom gebeten wat ik zeggen zal. En ik kom dat woord uit de Römerbrief. Wat even het gebed zegt. Als in de gemeente opwassen deed, dan zag ik einmal bloos de vroegste die de beden. De mannen deden bij ons niet beden. En ik vroeg me einmal waarom. En de mannen werden mij hersteld bij beden. Nou ja, over voetbal konden ze goed reden. Over bij beden werden ze stil. Dacht ik bij mezelf, als kleine jong, nou ik leef. Je bed is plus voor de vrouwen, niet voor de mannen. En met de tijd dat je leert waarom. Weil, wenn man beden deed, dan is man schwach. En de mannen willen zich niet schwach maken. Die willen stolz zijn. En wenn ze dan aanvangen te beden, op eenmaal hielen worden, dat willen ze dan niet voor anderen hielen. Joh. Mannen hielen je niet. Die hielen niet weinig, joh. Die hielen ook. En... Ik wil met jullie een beetje mitteilen wat dat gebed in zich heeft. En dat we een grote hulp hebben in Jezus, wanneer we beden brokken. En ik wil met jullie een Römerbrief, kapitel 8, vers 26 en 27. Römerbrief is een zeer gouden boek te lezen, te nadenken. Het vangt daarmee aan, eerste kapitel. Dat het evangelium de kracht Gottes is, zur Erlösung. En wat immer we te schaffen hebben, dat evangelium is nog sterker en geeft ons den Sieg, wat we brauchen. En dan vangt hij aan te vertalen, dat alle onze Anstrengungen zijn niet goed genoeg om erlöst te worden. Weil wir alle gesündigt hebben. En we alle brauchen de Heiligkeit Gottes in unser Leben. En we hadden het verloren. En dan vangt hij aan te vertalen, wo Abraham den Glauben gevonden heeft. En als een geschenk van God her, dat je geschreven heeft. En dan vangt hij in kapitel 6 aan darüber te reden, dat wenn dan dat een geschenk is, dan kunnen we zo leven zoals we willen. Dan zegt hij, überhaupt niet. Wenn wir einmal getauft sind, dann sind wir dood für das alte Leben und wir leben nur für das neue Leben. Und in Kapitel 7 von Römer vertelt davon,
dat de mens zich anstrengen deed, hij wil in de Wege Gottes komen. En dat schrikt er niet aan. Er ist immer weiter frustriert. Er ist immer weiter mutlos. Aber wenn dann fragt er sich, wer wird mir helfen? Und dann sagt er in Römer Kapitel 7, Gott sei Dank, durch Jesus kann ich frei werden. Und dann fängt er Kapitel 8 davon zu reden, dass über uns keine Verdammnis mehr ist, weil wir Jesus als unseren Herrn und Heiland haben. Kannst du Halleluja sagen? Halleluja. Du bist beschenkt worden mit der Lesung in Jesus. Gott hat dich so gern, Gott ist dich so gut, dass er sein Heiligen Geist in dein Leben eingegeben hat. Er hat die Sünde von uns genommen, damit wir nur nie het Leben vieren können, so ist der Name von der Gemeinde. Ja? Wir haben nur ein nieuw Leben zu führen. Und das nieuw Leben moet we nur leren, wo wir das Leben kennen. Im Heiligen Geist. Wie wir dort einmal gewohnt, uit eigen kracht te leven. En nu zegt de Bijbel, we kennen durch den Heiligen Geist dat christliche leven vieren, uitleven. En dat hebben we niet zo geleerd. Dat weten we niet unbedingt. En eine von den Sachen, gerade hier in Vers 26, sagt er, wir weten nicht, wo wir beten sollen. Wenn wir uns das mal verlesen. Römer, Kapitel 8, Vers, wo ist das? 26. Sagt het zo. En Gerard zo helpt ons de Geest en unsere Schwachheiten, weil wir weiter nicht einmal, wo wir so reich beten sollen. Aber der Geist bet für uns mit seinen Gefallen, dass wir nicht wieder haben davon darüber. En hij, die onze harten, ongezicht soll, weet wat de Geest im Sinn hat. Willst de Geest bet für de Heilige, danach als Gott dat will. Das erste, was het hier sagt, ist, wir weten nicht, wo zu beten. Wir weten einfach nicht. Deswegen sind wir immer unsicher. Ich weiß nicht, wo ich beten soll. Wenn eine Krankheit da ist, ich weiß nicht, wenn ich auf meinen Hof arbeite, ich weiß nicht, wo ich für meine Kinder beten soll. Ich weiß nicht, wo ich für mich selbst beten soll. Und Gott weiß das wir nicht weiter. Das gibt uns endlich Ruhe im Horde. Dat vind ik weite bruggen. Wat we bruggen is te weten dat hij weet. En in onze Schwachheiten kämpft Gott uns entgegen. En dat kan ons sehr ruhig machen. Ich brauche nicht weiter, wo ich beten soll. Und in verschiedenen Situationen wird wir durchmachen. Als wir hier mit Heidi und Eduard beten, wussten wir nicht, wo wir beten sollen. Wir beten einfach, so ist es kommen. Und Gott hat die Sache eingeführt, so als er will. Und dort ist ein wichtiger Punkt, dort wir weiter, dort wir dort nicht weiter. Warum? Weil dann können wir dort nicht abmachen. So machen, als wir weiter. Wir können einfach Gott sagen und uns Arm hingeben. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt im Gebet und auch in unser Leben, wenn wir vom Geist leben, vom Heiligen Geist leben sollen. Wir sind so geschaffen von Gott, dass wir von ihm abhängig sind, in allem. Gott hat uns so geschaffen mit Adam und Eva, dass wir alles, was sie deden sie in der Gemeinschaft mit Gott, in der Abhängigkeit von ihm.
En hij gaf aan Amavada aanwijzing waar zij arbeiden zullen, waar ze de tieren de namen geven zullen, waar ze de eerd met de heiligheid Gottes volmaken zullen. Ze worden einfach von Gott belehrt. En in dem Moment, wo de mannen vroeg zich van God afwenden deden, dan moesten we ons alleen weten. En zo hebben we dat ons aangewoond. Maar we moeten ons alleen weten. We moeten zelfs entscheiden waar we leven, waar we beden zullen. En wenn we nu in Jezus zijn, dan kunnen we dat wat leren. Ganz von hem afhankelijk te zijn. Erstmal uitwendig en dan moeten we ons hem afgeven. Hem ons met ganzen Horde einfach unser Leben an ihm afhankelijk maken. En dan fangen we aan van hem te leren. Dit is in allem wat we doen, en jede arbeid wat we doen, en jeder Moment mit unseren Dingen, wenn wir nicht weten wat we te zeggen, wel we te ertragen hebben, en wenn wir mit unserer Arbeit so weit sind, wat we nicht weten, wo fangen wir an? Wenn wir in Gottes Sinn Aufhängigkeit kommen, einfach uns am aufgeben, dann wollen wir morgen, dass er uns belehren deed, dass er uns helfen deed. Das erste ist, zu verstehen, dass wir schwach sind und dass wir Halt brauchen. Zweitens ist zu weten, dass wir uns ganz am aufgeben können. Und dann kommt der dritte wichtige Punkt beim Gebet, dass wir den Heiligen Jesus sagen, bitte halt mich. Voor een paar maanden weet je in de church en we vertelden, we zijn predigen. En op eenmaal werd me dat zo ganz klar, dat de Heilige Geest, die zeer respecteert, wat du willst. Wenn du alleine en wenn hij alleen gaan wil, dan respecteert hij dat. Hij wordt niet ons willen overgaan. Hij wacht immer op ons. Ob wie willen dat hij in ons leven woordje deed. En dat is zo sensibel, dat je hebt geen mens op de aarde, keiner op deze aarde, dat ons zo respecteren deed als de Heilige Geest. Wat du willst, wat du sagst, er respecteert dat sehr. En wenn du sagst, Heilige Geest, help me, dann kommt er help dich. Wenn ich ihm das nicht sage, dann respektiert er und wartet auf, bis du das sagst. Und meistens ist es so, dass wir Menschen von allein erst Worte wollen, wir versuchen alles, was wir weiter zu tun, und dann weten wir nicht mehr, dann sagen wir, Herr, help uns. Beim eng. Aber wir können das am Anfang sagen, Heilige Geist, help me nu te beden. Ik weet niet waar ik beden zal. Mij verlangen ze zeer volgend in Curitiba dat ik voor regeringsmensen bede. Ik weet niet waarom dat immer zo ramt. Aber vielmal stellen sie mir, lassen es bei einer Regierungsposition, wären da 5 Pastoren mit großen Gemeinden und dann sagt unser Leiter, Arno wat beden. Dann ist mir immer so, warum ich? Aber ich weiß auch nicht, wo ich beten soll. Ich brauche auch nicht weiter. Ich brauche bloß sagen, Heilige Geist, bitte bete durch mich. Und dann fange ich an zu danken. Und dann kommen die wieder. Dann kommen sie einfach so aus dem Fluss und beten. Und dann stehe ich selbst über mein Gebet. Ich lerne selbst über mein Gebet, wenn ich für andere Menschen bete. Weil der Heilige Geist einfach durch uns reden deed. Einfach durch uns beten deed. Und jeder von uns kann das erfahren. Ich kann mich so vorstellen, wenn du in deine Arbeit auf den Traktor setzt, deine Arbeit sitzt und sagst, Heilige Geist, ich habe das al 1000-mal gemacht. Aber komm für mich und leer mich, so, wo ich das machen kann. Was ich planten kann. Ich kann mir das vorstellen, wenn wir mit unseren Kindern umgehen, es ist sehr vorkommt weit, finde ich, wo wir unsere Kinder ertragen sollen. Und wir können das niemals an,
alle beetje te lezen wat Evangelie ertraging is. Aber der Heilige Geist, der wat onze Tjenje versteht, hij kan ons in jeen komen en ons beleren waar we onze Tjenje ertragen kunnen. Hij wordt ons het rechte woord voor onze Tjenje geven, dat ze heranwassen en Jezus dienen. Vielmaal weet man niet waarom voor onze Tjenje beten zullen. Zoals wij breken ons ook onze Tjenje Jezus ondernemen. Zoals wij den Heilige Geest breken onze Tjenje ook den Heilige Geest. En we hebben aan te bidden dat ze de ervaring in de Heilige Geest mogen. Zoals wij een nieuw leven breken onze Tjenje ook een nieuw leven. Ze kunnen niet im Glauben einfach de Älteren nachgehen und keine Erfahrung mit Gott haben, keine Erfahrung und nicht Jesus in ihr Hart haben. Es ist unsere Verantwortung für unsere Tjenje zu beten, dass sie eine Erfahrung haben und Jesus von Horden dienen. Wir haben ein Großkind bei uns, der ist manchmal sehr doll. Und nachher ist er sehr traurig darüber. Und wir können da viel mit Psychologen tun, mit ihm. Und reden, verzeihen, alles. Aber wer das Wort kennt, ist der Heilige Geist. Und wir beten einfach darum und lassen es, wie ein Freund, er sagt, könnt für den, für mich schwer sein, könnt für den Jungen beten. Ich sage, ja. Und sein Leben wird durch das Gebet von diesem Freund einfach geändert. Sein Hart war weer anders. Er weer ruhiger geworden. En hat de Leib Gottes in zijn leven ganz besonders erfahren. Also, das Erste, hij braucht nicht weiter, wo ich bete. Hij kann das annehmen und daran das Wort Gottes so annehmen, dass hij schwach ist und dass hij seine Halt braucht. Dat ik me dan tweedens aan euer stal en zei, Heilige Geest, woord durch mich, red durch mich. En dan drittens am inladen en zei, kom bitte een halb minuut, wat ik nu brauch. Wenn wir nu über das Land beten, dann brauchen wir nicht alle wieder zu haben und genau zu weiter, wo wir beten. Aber wir können uns ganz den Heiligen Geist, so wie wir das nu getan haben, einfach uns und am verloten. Durch dat hij unsere Wiederbruch zum Durchbeten. Eine interessante Sache vor 2,5 Jahren, als ich hier war, dann deden wir über das Reich Gottes zu reden. Und das Gebet ist normalerweise eigentlich eine religiöse Sache, was wir tun. Und wir denken mehr religiös über das Gebet, als dort, was Gott im Gebet nicht gedacht hat. Hij heeft dat gebed gegeven, damit wir in Gemeinschaft mit ihm sind, von ihm das Wort schreien, dass wir ab ihr das Wort wiedergeben. Gott hat das so eingerichtet, dass die Welt seine ist, sind es. Aber er hat die Welt den Menschen gegeben, damit die Menschen die Welt beobachten. Die Menschen haben Autorität über die Erde. En wat God deed, hij wooit 30 mensen op deze eerd. Hij deed niet op deze eerd, zoals einer zegt, aus de gebeten van de mensen te erhören. Wat de mensen beten en wat van hem inspiriert is, heeft de mensen dort en ze beten dort en God antwoordt op dat gebet. God wacht op de eerd. Dat hier wie door een edge ontvangen te beden voor dat wat we breken. En hij heeft het ons aan waar we beden zullen. Wat deed het? Dat zegt er in 1 Korinther kapitel 2, dat de Heilige Geest ons chant, ons hart chant. En hij ziet Gottes hart. En wanneer Gottes hart ziet, dan zegt hij, chant er naar ons en zegt, bid zo. Über die Tjenje, über die Arbeit. Und wenn wir auf am horchen und am durch uns beten lassen, was passiert dann? Gott gibt uns an und wir beten dort und dann deed hij Wortje.
Hij wacht op die eerd. Hij wacht op die en mij. Manchmal fragen wir an, warum deed Gott nicht? Die Frage von Gott ist, warum bet je nicht? Warum sei je nicht die Wieder ut, was ich uns gesagt habe? Dann ist das Gebet nicht eine religiöse Sache. Das Gebet ist eigentlich eine Herrschaftssache. Wir haben auf dieser Welt eine Verantwortung. Auf der Welt, was auf der Welt passiert, ist unsere Verantwortung. Was in Bolivien passiert, ist unsere Verantwortung. Was in Brasilien passiert, ist unsere Verantwortung. Und unsere Gebete machen den großen Unterschied. Wenn wir nur dem Worte Gottes beten. Und das ist eine schöne Erfahrung, was wir machen können im Leben. Wenn wir auf Gott hören und das Gebet brauchen, um auf der Welt zu regieren. Du und ich sind auf dieser Welt angestellt worden, um den Willen Gottes auszuführen, den Willen Gottes zu verstehen und den Willen Gottes dann durch unsere Gebete auf dieser Welt dann klar machen. Ich stelle mir so vor, wenn du in deiner Arbeit bist, in deinem Lohn sitzt, und du in dieser Abhängigkeit von Gott bist und fragst, Herr, was willst du mit meinem Lohn machen? Was soll ich planten? Wo soll ich planten? Wann soll ich planten? Viele Weifen. Was sollen wir noch tun mit so viel Wasser, was hier ist? Wir haben noch viel Wasser gebeten, wir haben zu viel. Wo sollen wir uns stellen? Was sollen wir darüber sagen? Sollen wir darüber reklamieren oder sollen wir einfach von Gott hören? Wo wir nur in diesem Moment beten sollen. Wo das Wort sich vertragen soll. Wenn wir ein Wort von Gott haben und dann dort reden und dann darüber beten und dort sagen, dann regieren wir so als Gott. Gott regiert durch dem, was er sagt, so es in 1. Mose beschrieben ist. Alles, was er deed, hat er nach seinem Wort gemacht. Und diese Eigenschaft hat er uns wiedergegeben. Dass wir durch unsere Wieder, unser Leben regieren und alles, was an uns ist, durch das Reden von unserem Mund regieren dann. In Sprüche 18 sagt er, dass in unserem Mund ist die Kraft vom Tod und vom Leben. Und wer dort versteht, damit umzugehen, der wird die Frucht davon haben. Und bei uns dus, als ich dort ein Tijdje deed, dann reden wir hin und her die Sache. Dann musste ich einmal meine Frau, meine Kinder sagen, pass auf, was du sagst. Dann kann man noch mehr sagen. Nee, pass auf, wo du das sagst. Weil wir ernten dort, was wir sagen. Wenn wir rumreklamieren, dann wollen wir dort ernten. Unsere Wieder, zoals die Bibel sagt, sind sowieso. Und was wir sagen, das planten wir in unser Leben, unsere Kinder. Wir müssen aufpassen, wo wir über unsere Kinder reden und was wir über unsere Kinder sagen. Daher ist es so wichtig, dass wir dort verstehen, dass der Heilige Geist gekommen ist, um uns zu helfen. Damit wir dort so ausreden, was Gott uns gegeben hat. Dass wir mit seiner Weisheit, die wir da ausreden, was er sagt. Das ist Gebet. Gebet ist nicht, so wie viele Menschen sagen, einfach Gott fair sein, was er alles zu tun hat, was er zu tun hat. Und das Gebet ist nicht uns gegeben, damit wir Gott sagen, was er tun soll. Das Gebet ist uns gegeben, um zu verstehen, was er will, und die Gemeinschaft mit ihm schreiben dort an, was er für uns, für unsere Familie hat, und dann sagen wir dort aus. Dann sehen wir unsere Kinder, dann sehen wir unsere Arbeit, dann sehen wir die Gemeinde, dann sehen wir, so wie nur für die Kolonie gebeten haben, dort hat eine große Macht, dass die Menschen frei waren von dem Einfluss von Beisen, von diesem religiösen Geist, was die Menschen verblindet hat. Unser Gebet, wenn wir von Gott hören, was er sagt, und wie dort die Menschen frei beten, dann arbeiten wir taub mit Gott, damit die Menschen frei waren. Und wenn wir nicht beten, dann, wo kann Gott die Menschen erreichen? Wo kann Gott einen Unterschied machen?
Waarom wil God arbeiden op de eerd met de mensentoep? God wordt in die leven en durch die leven, in die familie en de andere familie, durch dem, wat du von hem heerst in je bed en wat du uitreedst, als een Kommando. Aus dem Befehl. Krijgt ze als een bevel. We doen God bevelen. Nee. We nemen zijn woord en bevelen wordt. Manchmal is het een vriend der Probleme macht. Manchmal ist eine Krankheit. Manchmal ist Mutlosigkeit. Wir geben einen Befehl, was wir von Gott gehört haben. Und sein Wort und unser Wort, es krijgt dezelfde Autorität. Das Wort Gottes in zijn Mund und das Wort Gottes in unserem Mund ist dasselbe. Und wir sind Kinder Gottes. Und wir regieren mit Gott auf dieser Welt, wenn wir aufpassen, von ihm zu hören und sein Wort uitreden. Und das ist ein Geschenk, wenn wir haben, dass der Heilige Geist uns in jeden kommt. Er kennt unsere Horde. Er weiß, was bei uns tut sich jetzt, wenn wir Angst haben, wenn wir nicht wissen, wo wir beten sollen. Wir haben bei ihm unsere Ruhe und er wird uns immer belehren, nur dem Wille Gottes zu beten. Wir brauchen nicht alles zu weiten, aber wir brauchen bloß was zu weiten, dass wir schwach sind, dass wir seine Halt brauchen und dass er durch uns Worte will. Und das ist interessant, wenn wir dann erst 2. Korinther lesen, Kapitel 12, wenn wir schwach sind, was ist dann? Dann sind wir stark. Warum? Weil wenn wir schwach sind, dann kann die Kraft Gottes durch uns wirken. Wir brauchen nicht stolz sein. Wir brauchen nicht alles weiter. Wir brauchen einfach uns Gott ganz unterstellen. Und das ist ein großes Geheimnis. Wenn wir mit Heiligen Geist arbeiten wollen auf dieser Erde, wenn wir uns schwach machen und lassen, dass er stark in uns ist, dann wird er durch uns auf dieser Erde wirken. Und der Heilige Geist sagt Männer und Frauen, was sich einfach von ihm leiden lassen, was sich einfach schwach am unterstellen und sagen, Heilige Geist, du durch mich Worte so, als du willst. Heilige Geist, sie will kommen in mein Leben. Du durch mich reden, du durch mich beten, du durch mich den Willen Gottes auf dieser Erde bekannt machen. Durch meine Arbeit, du den Willen Gottes, was er in meiner Arbeit, in meine, was ich zu tun habe, dort sein Wille auszuführen, wo ich immer sehe. Amen. Nimmst du das Wort an? Weil wir abstehen, bitte. Bitte da deine Augen zu machen. Und fang an zu danken. Fang an zu danken. Über dein Leben. Fang an zu danken, dass du schwach sein kannst. Fang einfach zu danken, dass der Heilige Geist in dein Leben ist. Und sage ihm einfach, Heilige Geist, komm in mein Leben. Dat den Wille Gottes uitführen. Heilige Geist, dankeschön, dass du in mir wohnen bist. Dankeschön, dass du mich respektieren willst. Und ich will dich viel mehr respektieren. Ich will sensibel sein auf deine Rede. Ich will in deiner Hand auf dieser Welt ein Werkzeug sein. In meiner Arbeit, wo ich sehe, mit der Familie, wo ich taub sehe. Heilige Geist, komm über uns, wenn wir schlafen, wenn wir auf der Gas fahren, wenn wir mit Menschen taub sind. Heilige Geist, mach uns sensibel auf deine Rede. Und dass dein Wort in unser Mund kommt, um Menschen zu segnen, um Menschen Heil zu bringen, um Menschen das Leben wieder zu geben.
Heilige Geest, brok het moed van aan jeden hier om die wel op deze Welt ins Licht zu bringen. Ja, Heilige Geist, nimm die Angst von uns auf, von dem Wort, von dem Reden. Nimm von uns die Unsicherheit, in der Gemeinschaft mit dir zu leben. Nimm von uns den Stolz, dass wir uns die nicht ganz unterstellen wollen. Heilige Geist, du durch uns beten. Heilige Geist, der wird hier noch nicht in Zunge reden kann, mach sie Mut frei. Ja, von dass er sich ganz zu sich fühlt bei dir. Und einfach sich die ganz aufgeben kann. Ja, vor dem Namen Jesu beten wir darum. Dass die Worte in unser Leben, in unsere Gebete sich zum Licht kommt. Sich mehr und mehr, dass wir uns sicher sind, uns die ganz oft zu geben. Und die Worte in unser Leben, dass es dicht kommt und Menschen gesehen werden. Heilige Geist, hier sind Hunderte von Menschen. Mag das jeder von uns, so es den Wort sagt, für 1000 Menschen jelle tun. Das Schlanzte von uns, dass eine stolze Nation wird, um andere Menschen zu sehen. Heilige Geist, lehr uns das. In dieser Gemeinschaft, in dieser Schwachheit, in dieser Aufhängigkeit, von dir zu wachsen und voranzukommen. Dass die Gemeinschaft mit dir uns zum Sehen mag, wo immer wir sind. Heilige Geist, verherrliche Jesus in unser Leben. Bring Gott die Ehre durch unser Leben, zoals wir leben, zoals wir Worte tun, zoals wir mit Menschen umgehen. Heilige Geist, komm durch uns und verherrliche uns vor dem Himmel. En alles wat we doen en wo we reden en wo we met Menschen umgehen. Du bist willkommen, Heilige Geist. Und wir danken dir dafür. Und wir wollen auch singen und die Heilige Geist sagen, komm und erfüll uns ganz im Namen Jesu. Amen. Wir den Heilige Geist einladen, an uns zu schaffen, bei uns zu schaffen. Aber wir singen das nicht im Vergleich mit denen hier in Welt. Du hast nicht im Vergleich, was sich handelt in der. Du schaffst mir wie, was unser Leben hier hochnehmen. Die jeden Wort hat. Ich mag den Saal, dort seid's der Fall, bot mein Hort frieser, in mein Schemen weicht. Diene jeden Wort hat. Oh, hey, ja, yes, du bist willkommen hier. Eva schwamm uns hier, und da ist steht. Oh, deine Heiligkeit, es wird mein Hort verlangt. Dort diene jeden Wort an Seva in jeden Wort an. Ich will ans Hand geben, ans Hand und die. Wo
Danke, Jesus, dat dine jij wordt, die heiligheid ons overkomen heeft. Ik dank je dat we kunnen einfach in die gemeenschap leven met die. Dank je voor het woord wat je ons gegeven hebt. En dat we einfach brokken. Dat we einfach maar te zwak worden omdat u sterk worden kost. Ik dank je, Heer Jezus, dat we kunnen durch die kracht bidden. Dat u ons die weergever is. Ik bid, wenn wir diese Weg nehmen und diesen Sonntag und Montag und so weiter, dass diese Botschaft uns kann drehen und einfach lassen, auf eine neue Ort, auf frische Ort, Gemeinschaft haben mit den Herrn Jesus. Wir werden verharren, was er trägt, über das Hilflehret, dass du durch die Gemeinschaft mit den Herrn Jesus kann dir schijnen heilig zijn. We bidden voor de shalom, Tjoike, we danken die voor het zijn wat we hier van jou ervaren hebben. We danken die voor de beeldschul wat we kunnen hebben van Merwijk met vrijdag. We bidden voor jeder Sheila, dat hij kon einfach deze nieuwjaars kon hem naar een diepere gemeenschap met den Heer Jezus brengen. Dank je, Jezus. We zegenen Bolivien und wir sehen die Elecciones Marian. Wir danken dir. Halleluja. Amen und Amen. Halleluja. Amen. So. Wir sind am Schluss angekommen, so ist nie Leben. Ich habe so oben mal anfangen, nicht nur für Mittag, hat wir immer noch einen Snack. So von daher habe ich Snack. En vielleicht wel de Jugend nach Volleyball spelen, wer weet. Ik wil zeggen dat we waren niet cola merken beim Snack. Wir haben best in der nieuwe Mode angefangen. Wir hatten nicht mehr Cola in Bolivien, da haben wir abgehört mit Colas. Wir gehen einfach bloß am Tag noch, nehmen uns was eten, gehen wir noch und brauchen keine Cola merken. Das ist nicht mehr das Schein. Habt ihr gesehen da oben? Gott sei Dank.